Perši nastupili dzeci, ktorí po tekstu Savi Škobiča, a u režiji Nataši Grunčić premijerno vyvedli predstavu Nestvarna stvarnost. Dzeci ne se bar zečni robeli i bar še trudzeli i dos švitko i naučili tekst na pamjat. I već kad smo učili po vihvarjanje, ne se, že bi to bilo čiste vihvarjanje, i teraz išće hrišime, ali varim po krestur, ozdavi pravili keljo godlje možeme. Po zakončenju cecinskih predstavi na scenu stupili mladi glumci, ktorí na tekst Slavomira Mrožeka, a u režiji Vladimira Grbiča vyvedli predstavu Policaje. Ukazana nam bardzo wielka čest na otveranju Đađi Budzeme. Bar sme ponosni mušim povez šitski vjedno, bo i v Loni sme buli tam i dostali sme barz dobri kritiki od šitskih našoh, da tak povem, patračoh, hej, bo to šitski perše patrače, a potom šitsko druge. Zos predstavu Policaje mladi glumci zos društva Rusnacog u Subotici planuju učestvovati na zmahanju amaterskih teatrov, gdje je prešloho roku u mocnej konkurenciji zos predstavu Spasitelj zavržali 3. mesto.